ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 сар шудагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шумо дар комментариям нависондагӣ будем дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2115 ки соли бароиша 10004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикай. нархи мошин 17500 сомония. ба рубл багардонем 112000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошин срочно фурӯхта мешавад. документош 1 сола мебошад. 4 баллони нав дорад. аккумулятораш навай. центр замок, электропакет, ходовойш губкават, ҳамаи чира кардагия. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагия савдо дар назди мошин мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2107 соли бароиша 10001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 3.0 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 16500 сомонӣ. ба рубл багардонем 106000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае состояниеш беҳтарина. 4 баллони 100% дорад. мотораш 03 мебошад. коробкаш 5 тагай. салонаш шумка кардагия. ягон корш намонда срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки соли бароиша 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони ҷомӣ. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 2.0 литр, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 25000 сомония. ба рубл багардонем 160000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% алишиам ҳастай. вариантора пешниҳод кунем, бо мебинем. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota RAV4 ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 2.7, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 50000 сомония. ба рубл багардонем 321000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола документош мебошад, 1 сола тонировкаш. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes-Benz S-Class ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 59000
سومونیه بر روبل بگردانید 379,000 روبل می شود که رنگ ماشین سیاه هست. گذشتیدن ماشین گفته اند که 100% یگان کمبودی ندارد. موتور коробкаш ходовойш 100%. لوک кондиционер автопилот мебошад. 4 электропакет дорад. мошин классика срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошади зила ки соли барои 6991 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. нархи мошин 60,000 сомония. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош то моҳи августа мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳафтум Hyundai Starex соли барои 1999 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш дизела. объём моториш 2 литра. коробка передачи автоматика. нархи мошин 24,000 сомония. ба рубл бигардонем 154,000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо мебошади Mercedes Sprinter ки соли барои 6999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш дизела. объём моториш 2.7 литра. коробка передачи механика. нархи мошин 57,000 сомония. ба рубл бигардонем 366,000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар хатсайр кор кардааст. боз савдо мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум Daewoo Leganza соли барои 10,000 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори газ бензина. объём моториш 2 литра. коробка передачаш механика. нархи мошин 15,000 сомония. ба рубл бигардонем 96,000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. гузаштидан мошина гуфтааст ки састаянаш беҳтарина. ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав дорад. аккумуляторш нав мебошад. мотор коробкашам нав. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии мо мебошади Камаза соли барои 6987 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Файзобод. нархи мошин 65,000 сомония. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. 11 мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Tico соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холия. объём моториш 0.8. коробка передачи механика. нархи мошин 14,000 сомония. ба рубл бигардонем 90,000 рубл мешавад. мошина гуфтааст састаянаш беҳтарина. 4 баллони нави дигар дорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. دوازدهم ماشینی فروشی ما میباشد تنگه که سالی برای شاید 2008 در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 22,000 سومونیه برابر بگردانیم 141,000 روبل می شود.
اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ما شدید دایوان نکسیا سالی برای 6995 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در وحدت. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 13500 سومونیه. با روبل بگردانیم 86000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، گذشت سیدن. ماشین گفته که در حالت خوب تکنیکی قرار دارد، ورید ندارد، 10 ماه حجت دارد، موتورش 100% می باشد، سالنش تازه است، سودا می شود در پیشی ماشین. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 شورالت کروزه سالی برایش 2010 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری بنزین خالیه ابیا موتورش 1.8 коробка передач автоматик. نرخ ماشین 65000 سومونیه. با روبل بگردانید 417000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، گذشت سیدن. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، یگان کمبودی ندارد، نوع کره آوردگی انشد دماغ شیدن شد. دکمنتوش تا ماه نوامبر سال 2021 می باشد. مولتی رول اباگرف سیدینی دارد و کاندیسانر دارد، همه جوش کار میکند گفته. 4 بالونی نوی دیگر دارد. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 15 ماشین فروشی ما شدی واز 2199 که سالی برایش 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری بنزین گاز ابیا موتورش 1.5 لیتر коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 15500 سومونیه. با روبل بگردانیم 100000 روبل می شود. رنگ ماشین سربیریسیه، گذشت سیدن. ماشین گفته که موتور خدوایش اکومولاتورش نوی 9 ماه دیگه حجت دارد. 4 بالون نوی دیگر دارد. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشد. دستگیری کردنی ما را فراموش نسازید.